Ya, salama daholo manapety le mikaly amin'ny antoandro ke io. Salama aby mandalo mitsatsiaka kely fogna fa mitafatafa matetitetika aminareo eto ato amin'izay vokatra sy zay mety zavatra afaka communiquer. Ny resaka eto zany dia mahakasika ny letchi. Mahakasika ny letchi, mahita an'le olo maro be mitaraigna le tsisy mividy, le tsisy mangalaka dia ariagna fogna le izy. Dia mahakasika an'izay fagnariana zay zany le ohatra mahavokitika kely agnaty le raha. Na dia hoe namboly antsika fa Zagnahary nagnome an'io raha ohatra ka sitrapon'Zagnahary nagnome tsy vokatra io, tsy nisy letchi io. Ekeko hoe misy ny fahadisom-pagnantenana hoe tsy nangalaka le olo tokony hividy anazy, fa tsy tokony anefa ny akivy antsika pour autant le izy. Tsy haiko hoe sosokevitra fogna nanazy zany ary tsy magnamevagna mihitsy ny seza ny fahasahiranana sy fahasarotana andalovan'le collecteur le mpagnaty vokatra iny ty tsy voaray regny zany, fa malahelo fogna zany le foko mahita an'le raha hoe tsika ho lefa sahiragna be, tsika ho lefa mahantra be araka le voaresaka. Dia nefa tsika mbola magnano gaspillage agnaran'iregny, gaspillage hoe produit tsy simba na ariagna izy jiabijiaby. Amin'ny fotoagnan'izao tsika efa misy système maro be, efa misy fomba maro be ahafahagna tegna hoe mirécupérer ny vola, tsy voatery hovidin'olo le izy zay vao afaka avadika antsika vola. Misy moyen maro be, ohatra fogna zao hoe ataontsika avadika antsika jus regny raha regny, avadika jus regny raha regny, stockegna afaka amidy tout au long de l'année. Zay dia efa hevitra raiky. Afaka iny ty atao confiture regny raha regny, afaka iny ty atao maigna, sesegna regny raha regny, amidy amin'ny fotoagna tsy mampisy le tsy intsony mihitsy, efa olo jiaby efa tsy managna, anao mbola mivarotra. Sosokevitra tsotra kely ary tsy sarotra atao raha jiabijiaby zany, tsy sarotra atao raha jiabijiaby zany. Vola mety very eritreretinao very tagnatiny iny ty tam'le tsy nandraisan'le olo anazy, afaka récupérenao amina fomba hafa maro be. Aza malaky lany hevitra zany, satria lasa tsigninao igny, lasa mivadika tsigninao igny après satria vola tokony récupérer zany lasa ariagna le satria tsy fako regny. Raha ohatra ka déchet hoe zavatra hoe raha azy hafa fa produit le tegna mbola vao nitangosagna tary dia nalefa aty dia tonga dia hoe malahelo dia sosotra be, dia tsy afaka miblâmer olo antsika, tsy afaka miblâmer olo hoe satria tsy nalain'le olo izy dia tegna sosotra be zany na malahelo be zany tonga dia tegna kivy be zay. Tsapako le izy tsapako le raha fa zay ny sosokevitra avy aty aminah. Dia mbola tsy tara satria maro be olona mbola miaigna agnatin'izany tsisy malaka le vokatra ahodigno zalahy amin'ny côté-ny Majunga agny zany misy manga maro be agny amin'ny fotoagnan'izao ake io. Hitako lo amin'ny fototry manga ake fogna le izy, alefa mora be le raha amina ohatra hoe amina sio 10 000 2000 ariary, letchi 3000 ariary, garaba sy ny karazany. Tsy haiko hoe fotoagna zany ahafahagna tegna hoe miketrika zay ampiasao coco. Araiky tsy miteny tsy mampiasa coco anareo na zany fa mety ndesim-po fogna, possible ndesim-po fogna anareo zany taminazy dia dia alô ariagna akagny le izy am'izay raha fa tsy mamaha olagna zany, tsy mamaha olagna vao maika hoe tsy haiko vao maika mampitombo ny olagna zany satria sady malahelo anao satria en tant qu'olombelona anao matsapa ianao tsy mety le gaspillage be karahan'iregny e. Tsy haiko aloha, tsy haiko zany hoe mijuger zany magnano akory zany fa en tant que za matsapa hoe le tsy fanagnan'le olo dia zay mahatonga na mandrany zany na juste hoe amidy fogna mihitsy mizaha olo amin'ny toerana hafa maro be Antananarivo aty, afaka hivarotana azy, Moramanga afaka hivarotana azy agny, tsy haiko amin'ny toerana mety tsy mamokatra letchi agny Majunga, Dego, toerana jiaby regny mety tsy mamokatra letchi, aparitao mandeha agny le vokatra fa afaka mivadika vola aby raha jiabijiaby zany. Sosokevitra tsika moa zany aketo juste hoe fanoantoagna mba tsy fanoantoagna tsy ho lavo e. Dia mety afaka raisagna, raha tsy afaka raisagna moa izy tsy magnafa amin'ny foko madio no anaovako an'le anomezako an'le torohevitra. Raha mbola misy koa ato namagna managna torohevitra afaka amenanjareo, sûrement mbola misy maro be agny ame torohevitra zareo fa aza avela ho malaky iny ty tapidalaka le karaha io satria
nampalahelo be mahita le vokatra nataon-Jagnahary izy koragna zany tsy antsika nagnamboatra an'io antsika namboly fogna fa izy no nagnome an'le raha zany hoe mbola tegna fahasoavagna zany donc alors le raha atsika le moyen agnodignana anazy zay zao cas araika de aty am'le côté-ny fako côté-ny fako mivady kely miverina kely amin'ny resaka beach clean up nataonay igny zany igny isaka sabotsy izy igny atao sy ny hoe situation misy any Madagasikara hoe tanàgna maloto tanàgna sahiragna tanàgna mijaly raha jiaby zany quelque part mirevolte le saigna am'le izy mirevolte le saigna comme le raha hoe misy raha azo atao fogna mihitsy ao matetika le ohatra zao jeune zao resantsika aketo mila mitady zavatra tomombagna be mila mitady excuse mila mitady raha hoe tegna parfait be zay vao afaka manomboka raha raiky de ho zaho hoe efa niteneniko ty fa heriko tenenina hoe i faiblesse tsika io i raha agnenjikenjehan'olona antsika io resaka fako sy ny karazany io voalohany indrindra afaka aremintsika le izy afaka aremintsika le raha satria ny fako tsy hoe tsy fanagnana fa état d'esprit fitiavagna zavatra madio sy maloto resaka culture na médiocrité sy ny excellence fogna angamba zany no hitako hoe mahasamy hafa anazy raha ohatra ka mizatra le olo hoe madio peu importe zay mety tsy fanagnana vola aminazy eo fa mijanona madio fogna izy tsy fampiagna le misy aminazy fa ny vatagna sy ny manodidina afaka mijanona madio fogna fa afangarotsika le izy matetika afangarotsika le raha matetika be de ny tiako resahana am'le izy teo hoe avadika atsika force le faiblesse avadika atsika force le faiblesse zany hoe efa miexiste ny fanaovagna triage am'izao ny resaka recyclage regny zany efa miexiste regny tsy voatery resaka hoe orinasa fogna le resahana aketo fa na de olona tsotra aza mikarokaroka miketriketrika de mahazo matière première gratuit satria matière première daholo regny fako regny voalasa hoe fako nalain'le olona ny ilain'ilay taminazy de tsy nilainy navelany de atsika nefa ny mandany vola mandeha mividy matière première anaovagna raha any agnatin'io fako koa misy élément maro be afaka recyclegna afaka avadika plastique carton sakafo jiaby normalement tsy tokony misy raha very zany fa fahitako anazy hoe le tsy fahavononana angamba hoe andeha hikaroka hoe karakory ny mety fomba amadiagna an'ity raha ty ho lasan'ire de sosikevitra kely amiako anare mandehana amin'ny YouTube na amin'ny Pinterest tapeo amin'ny machine inty raha akeo hoe famadiagna carton ho lasan'izao famadiagna plastique ho lasan'izao famadiagna tsy haiko vy ho lasan'izao verre ho lasan'izao sakafo desina sakafo ho lasan'izao jerevo agnatin'ny YouTube koa zany fa misy raha maro be ary afaka amoronanao asa zany zalahy afaka amoronanao asa zany azalany fotoagna tegna mandeha mitady hoe za tsy mahita asa misy de magnome tsiny fanjakana magnome tsiny olo mety misy lasa aigri lasa inty lasa vignivignitra fahatany misy solution misy maro be de miditra agnatin'le resaka solution zay tsika miditra agnatin'ny resaka hoe connexion sy internet sy ny karazana zay tsika de idira kely mandalo kely rapide be koa zany raha tadiditsika nisy fotoagna ny opérateur iarahany miasa iasa zany nagnova tolotra na resaka connexion tam'izay tsy haiko sa 1 giga angamba izy igny nividigna mora be efa faly antsika jiaby tamin'ny fotoagnan'io faly be antsika jiaby hoe tegna hoe niova le donne pendant une semaine teo angamba izy zay no niova de zay moa zany agnatiny akao karanareo koa zany zay koa mba miady hoe karakory ahafahana magnome ny mampidina ny connexion mba ahafahan'olo jiabijiaby manana accès amina misy fa lavidavitra kokoa ankoatra ny Facebook de mila ambonimbony zany le connexion afaka miditra agny YouTube mitombo ny follower anay mitombo satria zay zany le antony mahatonga anay hoe niady an'izay nagntany an'izay tam'le mpiara-miasa aminay de ny fagnazavana zany de io hitanareo io hoe maventy be le taxe alain'ny fanjakana amin'ny zareo ary tam'izay fotoagna zay iverenao kely le antony natonga le tolotra le tolotra io tolotra namiagna tam'izany fotoagna zany niova niragna tamin'ny laoniny zay iaignatsika am'izao ake io de satria
nisy conseil de ministre tam'izany natao hoe olona anigna io lalagna io hoe alatsaka hofoagnana na egna le taxe alaigna am'zareo de afahan'zareo mampidina koa ny vidina connexion. Rehefa tonga le conseil des ministres tam'izany fotoagna de tsy lany le izy ny foagnana tsy accepter les demandes io de natsapategna ohatrany hoe nisy feinte kely zany tagnatiny tao hoe de nierigna am'lôny zay hitatsika am'izao le raha misy magnotany maro be hoe magnino zay madinika no misubira de raha fahitako anazy zany angamba anio karaha orinasa jiabijiaby raha ohatra ka maty antoka le olo tsy afaka hiasa izy tsy afaka iodigna donc zay aloha zany le raha lesy fa engany mba ho itsy maromahatry resagna zany am'zareo sy ny amin'ny fanjakana fohy be zay mety afaka miandraikitra zay mba agnamevamevagna kokoa ny sary zay satria io zany no blocage tsy afahagna mampidina an'io sarany connexion io fa raha fahitako anazy tsy sitrapon'ny ny opérateur no mampiakatra an'io raha io ambony satria zarabe zao hoe olo jiabijiaby afaka mampiasa anazy ohatra ka ambany le centre de connexion sûrement ohatran'izay ny business mandeha fa nolony zay taxe zay tegna midangana be ambadika ao tsy maintsy efegna zay de tsy maintsy koa nefa mametraka tarifa ambony koa zany le olo mba afahagna am rentabiliser an'le izy zay ngamba zany no afaka andresako kely amin'igny raha igny de zay fa ny fagniragna hoe mba hita maromaritry resagna ny rehetra satria atsika koa zany fa mila an'izay fanagnana accès amina modernisation resaka internet sy ny karazan'zay de zay le izy tsy tsigniny afahitako anazy tsy tsigniny opérateur izy fa ny am'izay resaka hoe taxe maventy be zay fogna zany no tokony ho jeregna de lamina raha jiabijiaby ary inoko fa ahitagna solution zany raha jiabijiaby zany za mitovy aminareo koa karaha anareo koa zany za agnatin'izay mba mila an'zany raha zany hoe raha ohatra ka maro be nareo managna accès de afaka mitombo ny follower any satria maro be ny olo mijanona agnatin'ny Facebook fogna tsy tafandeha lavidavitra tsy tafandeha amin'ny Pinterest tsy tafandeha aiza de lasa mistagna tsika nefa misy efa agny amin'ny 30 millions de personnes malagasy amin'ny fotoagnan'izao akeo tokony mba hoe efa mitovy niveau amin'ny Afrika koa zany Madagascar amina côté artiste hoe managna 20 millions de followers na tsy fantako 30 millions de followers raha misy raha mivoaka en espace na une semaine na une journée mety mahazo 10 millions raha karaha zay le tegna faniriako agnatiny mahatonga ana am'ty hoe sincère raha resahako aminareo kety sincère raha resahako ety hoe mitovy le combat atsika mitovy koa ny combat zareo opérateur reo ho antsika hoe agnome tolotra farany tsara farany mora fa tsy afaka magnano an'ilay izy raha ohatra ka tsy midina zay taxe ambadika ao zay. Ok, zay le izy, zay le raha fa mangasitraka anareo nitandregna tafatafa kelitsika zay raha managna sosokevitra ambany ao de afaka mametrametraka sosokevitra maromaro telo angamba le sujet-tsika takeo ny resaka litsia sy ny fomba irecyclena anazy mba tsy avery anazy gratuitement be karaha igny faharoa ny resaka fako recyclage na fako sy ny karazany afahana mamorona asa fahatelo le resaka connexion tapitra. Merci beaucoup, mankasitraka, yaga.